Koyduk. 18'e aldık soygunları. Dost sattın mı? Kaç adam bu? 12 carında. Erkeğe? Ama pişmanlar. 12 carında. Kozlar kançadan mıydı? Ya bayke. Kozlar. Ayaktık mı lan? Çoğu karık, çeken ayrı. Çoğu karık. Kançadan oldu bayke? Ondan. Burgaç var ya? Yok yok. No, uçmalılar mı var? Ondan gitti. Sarılar kançadan sonra? 17. 17. Masa iyi. Koydu kança sonra orası? Oh, 18. Soygun koy. Var mı 9 çoğuralar? 18 sırası 19. Altı taşı. Niye moyundasın? Kança sıra otasın mı? 19 sıradan. 19. 400. Kaça veresin? Hada çarba koyuyor kança o? 16 car. 16 car. Moğaç. Bunlar deli. Ha 10 deli. Erkek. Hada çarba koyuyor kançadan sıra otasın? Ha bu koz var mı değil mi? Var koçfor erkek. Ha erkek var ya. Erkek 15'ten mi? Mo'teke 20 minken. Ötpey ket otat. Если что, комментарий жазсам, номерин эсинен алып берем, карап алтыда. Чоң теке истегендер. Айке, бир короо койду, канчадан сурап? 18 тен. Бар 18 тен. Крука. Выборганыз. Выборга отдельно. Крука дейт. Айке, канчадан алдыңыз? 28 тен. Mol böyle. Çok iyi. Videoları tartışmam. Öte al. Ha, üçü ucuz oldu. Ama üçü ucuz oldu. Urgaçı? Bir erkek. Ha, erkek. Angus. Buyursun bayke Angus'ta. Angus. Ama Angus'ta üçü ucuz oldu. 22'den değil, 23'den değil. Bayke kança oldu koy? 25 kaldı. Ne tutuyor? Pamuk geliyor. Kança tur oldu sana? 10. Erkek kurga çağırırlar sen? Burgaç mı? 14'ten sırada az var erkekte. 10 oldu. Koyuyoruz kançadan tur oldu sana? 22'den. Bunun var 22'den mi? 400'den. Ha, koç kor kança? 30. Tamam, tekke soraylıç. Tekkeler kança oldu buradan? 18 ten. Ulak tartып alalım mı? Götür alalım. Конечно. 18 tane. Burası 20 adı oldu. 20 mı ya? 20 mı? 18 tane. İçkilik tekkeler yok mu? Var. Geçkiler kança mı oldu? 8 tane. Ya. 7'den mi? 7'den mi? 15 görem var. Oy bayağı sen çiki toplarıyla kımbat surat değil mi? Bunlar bile kımbat. Koz var kançadan sonra oldu? Burgaz var ya? Ya.
Еш керек değil. Итбекер бе. Қанша екен итбекері? 36-ға мына өкөн алсам біреу подарок. Нетер 36-ға біреуін алса, біреу подарок. Акция. Қаншадан болды? 12-дан. Urgaç ya? Urgaç iyi. Urgaç iyi. Жақсы асты. 12-ден алды. Қайда бердің? Ага, сатып алдың? 12-ден алды. Ол істен берсең бер, соған. Ол істен берсең. Байке? Қаншадан болды? Арғанда 11,5 бар. Мына моғлар. О, чоңдор. Ол чоңдар 15.500-тен алған. О, чоңдор 15.500-тен. 12. 12.250. Urgaç ya бар, е? 11.250-ден дейді. Моғын деле 15-ке соны ал. Бұйырсын байке мал, е? 35, 25, 16. Сатып отасыңар, е? Мұны алған жасыңар, е? Ағанда кечірек келдің бе, бұрық? Жақшы. Алған балаларды көбірек тапты. Байке, қаншадан болады ма ұрғашылар? 2-3 olsa pazar. Мо, өкөө ма? Сойышқа жаңа. Soğanlar yok mu? 27. 13'er. 13,5-дан. Қанша байке şu чоңға çıkıyor? Neden? 27'den. 27. Bir жасқа қалған. 27. Сұроды. Saat 11. Болғы берем. Бұлар қанша байке? 8. Еркек ұрғаш. Erkek urgası. Ұрғашылар ма? Қаншадан сұроды? O kadar. 38. 38. 40 derdiler 38. Ortasın mı? Erkek ya? Erkek 3'ü. Kaçadan sıradı? 60'tan sonra adam. 60'tan. Ama var 60'tan. 5 ay 6 ay болып қалған ғой мұны. 5 ay 6 ay болып қалды, е? О, пародан қанша сұрады? Сатып кетті? Сатып кетті. Секрет болса айта аласың. 200 ген. Иә. 200 сом ген. 200 сом кем жол бересіне түсіп кетті. Жақсы екен. Олар искусственный деп қой. Артына мускулдарын мықты. Я байқамаймын сәнге. Бычоқты қанша сұрады соң? Olur 65. Жақсы кетті. Өзі жаш. Жақсы. Ұрғасылар қаншадан сұрады? Алар 50'den be. 50'den. Kaçta sonra odası? 70. Belki kaç arası? Çok iyi olacak. Peki kaçtan sonra? Karan. Bunun 85 diyorum. 73'ten. Ne bu? Biz yaşlayacaklar. Biz yaşlayacaklar falan kalar mı? 6 aylık. 6 aylık tabii. 6 aylık çok mu yaşıyor? Baloğa virüs gerektiğinde mi var be? 55'ten. Belki aldınız bunları. Kaçadan bu? Satı otam. Satı otası mı? Kaç eken bu? 35'te otam. Maşın. Onu oturun aytayım. 195 veriyor. Eko ne? Kul otur. Bol oturgan 195. Tol var. Bargan yerden 195. Осы 100 арқысы 95 кен.
Дос, қаншадан сұрап отырсың? 90-дан? Birinci tuğutlar be. 90-95 değil. Birinci tuğutlar. Первый отдел. Сұрап отырсың? 100? 100 değil. Boz be. Birinci tuğut. 100 değil. Birinci tuğut. Moğuz? 130. Бұл қаншаншы тұт болып қалды? Бұл ошондо 6 туту. 6-шы тұты. Қанша сүт береді? Бай кетпей. Бай кетпейді. А так 20 литр сүт береді дейді. Просто бай саламыз да когда нормально тусундар. Қанша сұрыс? Видео қылы тартып отырсың? 90. 90 дейді. Отырсың ба? 120 oydu. Қаншаншы тұт болып қалды? 4 makin. А, 4 пе? 12 litre sütü var. Мо бала реально айтады. 12 литр сүті бар дейді. 4-інші дейді. Қатегенше монда болып тұрады. 12 литр сүт, е? Hazır. Қазір данный момент. 145 боз. Боз. Қаншаншы тұт? Şimdi 4'üncüsü. İçinde 4-üçüsü. Aldırdanın ömründe 10 lira. 10 litre süt verеді дейді. İçinde 4-üçüsü дейді. 145 dedіңер, ә? Басы 145 дейді. Четвертым отделом будет 145 просят. Қаншамша орысша көрушілерім бар, ошолошо ойға қызығып сұрайды. Айтып қойшы орысша біз бізге түсінбеген жерлер. 130. 130. Қаншаншы туыт болып қалды? Туыты қанша? 130 дейді. 3-ші туыты. Сүтші қанша береді? Çok detay boz. 7 ай боз. Сүті жоқ дейді. 3-ші коз бер екен. 350 сұрап тұршат екен. Жаңағылай байқап емесек 320, 330 примерно кетіш ушундай екен. Ушундай чөп, жақта да КамАЗда да тұрады эми. Барын тартып өтүп беребин. Могу. Эң такой высший могу көзгө көрүнөт. Максимум 320 дейт. 320дан примерно кетип атат да. Могу кастраны мындай кастра экен. 200дөн сурап атабыз дейт. Ой, 200дөн берип атышат экен мына. 200дөн берип атасыңар, байке? 200дөн кетип атат дейт. 220 деп сурап атабыз дейт. 210 дейт. Ар кандай экен ба? Мындай кастра. Саманбай 180 ушундай сурап атышыптыр. Эси жок экен, сурасам 100, 160, 150дөн кетип атат дейт. Пока могул жерден сатылганын көргөн жокмун. 11ден өтүп калды. Чөп деле көп эле экен. Каналыбызга катталганды, лайк басканды унутпайсыз. Колдоп турабыз. Биздин каналды колдон келишинче силерге тартып маалымат бергенге аракет кылып турабыз. Бизде да түшүнгүлө, бизде да жумуштар бар, ошо араң-араң келип кетип тартып атабыз. Чоң рахмат. Бүгүн базарга мондай дробилкалар чыгыптыр. Arpanınki başka, cüverinki başka. Мына эме жүгөрүнүкү. Буну ар жакка коет, Жүгөрүнүкү тет жака коёлат. Тет жака коет мына. Кай жака? Доставка. Бир штук болсо доставкага алып. Сосновкадан баарын алганда ошо болот. Сосновкадан. Модан сотос менен жүгөрү салат экен. Могу менен арпа кетет экен. Тиягынан эле могу сетканы эле которуп коет, байке? Ти сетканы которуп. Ал эмненики ал? Ал чөп менен бакалдыкы. Тети сетка. Ал да съемный, ал да чечет. Алынат мындай алынат. О четиндеги 2 бычак болот экен. Доллар жери канча? 19 болот. Түш кирет. Алар. 18 жарым бербейт ам. Болору. Неден алынат. Бул алынат. Ски салат мына сетканы салабыз. Сетканы салабыз. 2 сетка болот, э? Если могу сын кетсе, дурук да. Сын кетсе, мына 10 ключ менен бурап туруп элечи. Базардан которуп койсо, базардан сатып алып туруп кайра коюп койсо болот. Могу барчы байке?
Алар да бүт барыбыз сатылат базарда. Сатылат, э? Базарда сатылат. Сатылганга бу, майдалган. Жок, бул момундай турат да. кесет бул. Мындай турганда могу жерде чөп мурункулар болсо деген түз эмес беле? Чөп такалып калчу эле го жерге. Бул такалбайт, өтүп кетет мындай. Такалбайт чөп. Наоборот айдап кетет чөптүн баары. Түртүп турат турбайбы? Түртүп турат. Булардын деле которуп салсап атпайбы? Сын сабыларды которуп. Мына мондан качкан чөптү булар урат. Булар. Мап майда кылып таштайт да. Немени? Но сетка коюлду болду, а? Илеспейт. Сетка коюлду бүттү бул. Арп неменики? Каерде байке ошондо адрес? Сосновкада. Адрес Сосновкада. Сосновкада. Өйдөгү жакта, э? Алда Сосновкада өйдө өстө чакып. Пост жака. Пост жака чыкканда айылда. Зорлор менен. Байке номеринизди айтып коюңузчу байке. 500 эле кармайт, э, болду. 0500 90 90 66 66 06. 06. Мына азыр астынан да тартып коеюнчу. Мына дробилка Илбирскен байкемки. Жана номерге чаласыңар, сурайсыңар, доставкасын сүйлөшөсүңөр. Байке, баасын. Алып кетти. 20 да отабыз. 20 деп атасыңар, сүйлөшүү жолдору болот экен да. 18ге бербей атам дейби байке. Айтор сүйлөшөсүңөр, байке түшүп берет да. Я. Баары бир дейле да. Жакшы экен мына кичилер. Кичилер. Очередь болуп. Однофазныймы? Одна фаза. Одна фаза жакка саясыңар 220 точкага кетти. Мейли